Mwami Yesu uri Imana y'urukundo, uri Imana vuga bikaba, wategaga kumenya igitanda cy'ubugingo, waturinzira Mwami Yesu kugeza guhera umwanzo w'agatondo gushika uno mwanya turi mu bazima, nibereko cyubaye igitanda cy'ubugingo ndetse Imana waturinze guhera umwanzo w'agatondo gusa, waturinze Imana kuva tukiva mu nda ya mama igitanda cy'ubugingo kugeza ino saha. Turacagushima Imana n'ubuntu bwawe Mana utugirira, hari abapfuye, hari abavunaguritse, hariho bari mu bitaro n'abikura, hari ababuze ababo ku Mana, twebwe turacahari, dushima izina ryawe igitanda cy'ubugingo. Rero ntacyo twobura kugira ngo tugushime Mana igitanda cy'ubugingo, twobura kugushimira Mana igitanda cy'ubugingo. Mwami Yesu dupfukanye imbere y'ibirenge vyawe igitanda cy'ubugingo, dupfukanye imbere y'inyonga zawe igitanda cy'ubugingo, tuje Mana tuzagishimye ko waturinze kugera manza w'agatondo. Ntabwo dufise twoguha igitanda cy'ubugingo atarishimye gusa, turagushima igitanda cy'ubugingo. Nayo dufise nta mahera twari dufise, nta kibuzi twari dufise cyatuma twari kugura uno munsi tukawugura tukagurirwamo tumeze neza igitanda cy'ubugingo. Abanamba ariko Mana abona Imana bikwiriye Mana bari byo Mana ukora, waturinze Mana Yesu watuzigama, nubereke cyuba igitanda cy'ubugingo. Mwami Yesu turakweretse Mwami Yesu imbaraga twacumuye, twarije turacumura, turavuga turacumura, turareba turacumura igitanda cy'ubugingo, turimva turacumura Mwami Yesu. Rero turakwinginze Imana hose twagucumuyeko, turisabye amaraso yawe amenetse ku musaraba wa Karuvari, atwozengera tunganye uzobukoze igitanda cy'ubugingo. Wavuze ngo ikiganza cyawe ngo sikigufinya kinanirwa no gushikira abana bawe igitanda cy'ubugingo. Turakwinginze Mana natwe idushikire Mana aho umuntu wese hari igitanda cy'ubugingo uzobukoze. Mwami Yesu turagushima Imana ko tugiye kutugirira neza igitanda cy'ubugingo, turagushima Imana ko twogeje igitanda cy'ubugingo, ntubere guciba igitanda cy'ubugingo. Uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo, uvuga Imana bigakomera igitanda cy'ubugingo. Mwami Yesu turagushima Imana ko udufukije, turakwinginze Imana, turagushima Imana ko duhinduye bashasha n'urukundo rwawe Mana, twogeje igitanda cy'ubugingo. Waje Mana utwinjira ku yindi bya kabiri igitanda cy'ubugingo, nubere gucyubahiro Mwami Yesu. Mwami Yesu turakoretse byose Imana byatumye dugucumura ku gitanda cy'ubugingo. Turakwinginze Mwami Yesu ntibize byongera Imana kutubako, amaso yacu yahe kureba igitanda cy'ubugingo, amatwi yacu yahe kumva bikwiye kumva igitanda cy'ubugingo, umunwa wacu we kuvuga bikwiye kuvuga igitanda cy'ubugingo, ubwonko bwe gutekereza bikwiye gutekereza, umubiri uwuhe Mana bikwiriye yuko ububako igitanda cy'ubugingo uzobukoze. Byose Imana bihejwe nawe n'ubuntu bwawe uzobukoze Mwami Yesu. Byose Imana biguheje icyubahiro, igitanda cy'ubugingo uzobugize neza Mwami Yesu. Rero reba aho umuntu wese Imana agiye kuryama ahatandukanye igitanda cy'ubugingo, niwe Mana ubonera hose icyarimwe, kuko niwe umuntu igitanda cy'ubugingo uri Imana. Mwami Yesu turakwinginze Imana aho umwe wese ari Mana, ni wowe uzi ibibazo byiwe afise, ni wowe uzi Imana amagana yiwe afise igitanda cy'ubugingo. Ndakwinginze nawe mwene Mana umugirire neza igitanda cy'ubugingo, ahari hose Mana ubashe kumubona Mana, ni wowe uzi Imana imibereho yiwe, ni wowe uzi icyo ashaka, ni wowe uzi icyo akeneye Mana, byose umuhere ubuntu n'imbabazi uzobukoze Mwami Yesu. Ndakwinginze Mana, ndakwinginze Mwami Yesu umutima wiwe uhe Mana icyo ugomba ku gitanda cy'ubugingo, ndetse Mana nawe kiguhe cyubaha igitanda cy'ubugingo uzobukoze. Niba ubona amaganya yiwe, niba ubona ibintu bye byiwe Mwami Yesu ndagusabye ibibazo byiwe byose Mana ubashe kubikemura, kimwe ku kindi impaka byose biheze uzobukoze. Rwandanye kugenda umugondera igiti ndaze muragusaba igitanda cy'ubugingo ku Mwami Yesu, ubigondera rimwe byose Mana ntiyashobora kugukenera ku Mana, ndagusabye uzigagonda igiti kimwe kugira ngo azaragihamvya, umugondera ikindi agihamvya igitanda cy'ubugingo, umugondera ikindi agihamvya igitanda cy'ubugingo, ukebuka byose Mana bizagende bihereza ubukozi Mwami Yesu. Mwami Yesu ndakoretse imiryango yacu, naye Mana wayirinze urayizigama, nta kiguzi Mana baguhaye, ariko Mana wabarinze urabazigama. Ndakwinginze Mwami Yesu uragahezagirwa niyo Mana ari wowe Mana uhezagirwa, urahezagirwa Mana niyo ari wowe Mana uhezagira abantu bawe, nubere gucyuba igitanda cy'ubugingo.
Mwami Yesu komeza kuturindira imiryango yacu, komeza kuturindira abavandimwe, komeza kuturindira abakunzi bacu igitanda cy'ubugingo, bacuti n'abagenzi. Mwami Yesu mbese Mana n'abasi bacu komeza kubarinda kugira ngo Mana babashe kugarukira igitanda byoroshe. Uzobukoze Mwami Yesu, wakoze Mwami Yesu kubarinda. Mwami Yesu umwe agiye kuryama umubere ijisho, umubere ivyiyumviro. Mwami Yesu turirukanye impamvu z'abadayimoni igitanda cy'ubugingo, ndazi kuryama uryama umuntu arota igitanda cy'ubugingo. Turirukanye impamvu z'abadayimoni igitanda cy'ubugingo, umuntu wese agiye kuryama arote neza. Umuntu wese agiye kuryama Mwami Yesu umwe kurota neza igitanda cy'ubugingo. Uzobukoze umurinde Mana umudayimoni igitanda cy'ubugingo w'inyatsi. Uzobukoze Mwami Yesu ndetse ndabyize mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndazi abadayimoni batanga gukora mu ijoro, ariko Mana ndakwinginze umuriro w'Imana waka ugishira Mwami Yesu baturire, bongere batongore igitanda cy'ubugingo. Uzobukoze amahera kuzimu Mana yafunge, utuburire Mana ikajya kumuriro Mana uturire utongore Mwami Yesu. Uzobukoze igitanda cy'ubugingo. Mwami Yesu ngiye kuryama, komeze kundinda, komeze kunzigama, komeze kunzigama n'umuntu ari we wese Mana arimo arumva rino jambo ry'Imana. Uzobukoze Mwami Yesu ngiye kuryama, komeze kuba naje, komeze kumpa indoto, komeze kumishurira ibiri imbere. Uzobukoze igitanda cy'ubugingo. Ntume kubona mu maso hawe, ahubwo Mana umpe no kubona, ntume kubona mu biganza byawe, umpe no kubona mu maso hawe igitanda cy'ubugingo. Uzobukoze kuko mu maso hawe ari hari heza kurusha mu biganza. Uzobukoze Mwami Yesu mbese ndabyizeye ko ugiye kubikora, kandi ukwiye kundina muri rino joro, ukwiye kundina n'inshuti zanjye n'abavandimwe, nawe ngo baranyumviriza bose. Uzobukoze mu izina rya Yesu dusabye, amen.